Makhomanda omkhonto wesizwe sanibonani bafowethu. Ninjani commanders? Siyaphila. Ake ngikhulume nani nje kafishane lapha kakhulukazi uCommander uNyambose. Ukuthi kune statement enifuna ukusenza la njengomkhonto wesizwe, mhlawumbe singanika lethuba niphawule ngaleso statement. Sanibonani kakhulu abantu basemkhondo, silapha emkhondo. Ukhulumayo uMafika Mthethwa, uchairperson wamasotsha eMpumalanga. Owaziwa njengokhonvina kwamanje eMpumalanga wamasotsha. Yes. Silapha ke Ward 14 uzosupporta uFortune Mnisi ongaphansi omele ukhetho ngaphansi komkhonto wesizwe party. Yeah. Njengoba ke thina ke singamasotsha ama-military veteran omkhonto wesizwe siya in support yokuthi abantu basemkhondo basupporte le nomele ukhetho uFortune Mnisi la ewadini. Ube wadi lokuqala somkhonto wesizwe sizokhona ukuthi lithathe lapha eMpumalanga ukundlalela ukuya phambili njengoba nazi ukuthi siya kuma local government. Besicela umphakathi kakhulu walapha eWard 14 uphume ngamandla uyosupporta nomele ukhetho ngaphansi komkhonto wesizwe party. Siyacela kakhulu kwemphakathi niyazi ukuthi umkhonto wesizwe ubuyaphi uyaphi. Sithe lesikhathi kudlalwa ngabantu bakithi, sithe lesikhathi kudlalwa kungenzeki into right. Ufuna umphakathi usukume usimele singabantu abamnyama ukuthi sifuna ukuyishintsha lento sikumkhonto wesizwe siyimikise la kufanele iye khona ukuthi wonke umuntu omnyama akhululeke athole lokufanele. Niyazi ke abantu basemkhonto uNkulunkulu wasibusisa thina singumkhonto wesizwe nabantu base South Africa. Wonke umnotho wethu ungaphansi komhlaba. Si-60 million umnotho wethu wenza amabhiliyoni ngenyanga. Kodwa lo mnotho awukho ezandleni zabantu abamnyama, usezandleni zabantu bokuhamba. Abantu bokuhamba kungulabelungu. Ngoba sithole sinomnotho bawuthatha bona bawenza ngowabo. Mase singumkhonto wesizwe sithi abantu abasukume kakhulu. Sicale ngawo lama local government sithatha umbuso. Sibuye siye ku-2029. Sothatha umbuso wonke ngokuphelele sikwazi ukushintsha impilo zabo. Siyathemba ke ukuthi singamasotsha nosilalela nosizwa ukuthi no isikhathi sifikile ukuthi umkhonto wesizwe uthathe over. Commander Morning. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Angazi mhlawumbe siphelela la noma mhlawumbe kungaba nokuthile nami engakubuza. Asibuza. Okay. Mhlawumbe njengoba kunezikhalo ezithile la, mhlawumbe ngazi bese nizwile izikhalo ezikhona kulama by election njengoba eqhubeka la. Mhlawumbe khona ukuphawula engakusho ngento ethile njengoba sifisa ukuthi le ward njengomkhonto wesizwe siluwini. Mhlawumbe khona yena ukukhathazeka okuthile ngalezi zinto ezikhulunyiwe kusukela nge-15 kuma special vote kuze kube namhlanje ningaphawula nithini kuloko? Ukhona ukukhathazeka kakhulu, sizwile ukuthi kunezinto ezivelile amanye amasotsha nowakhona lapha kubonile angirepotela ngoba nami ngumuntu ofike ngapha ngesonto. Ukuthi kunogogo ongahlali la utholakala saphakathi. Washo masabanjwa ukuthi bamlandile yena bamletha la bamnikeza imali engango 500. Izolo kutholakala untombazana ngayo lo msombuluko kutholakala untombazana no 17 years uregistered ukuthi ayovota naye ngasiwa le ward. Washo bamlanda endlini bamnikeze 500 rand. Kusho ukuthi le ward liyathengwa. Bafuna ukuthatha ngokuthenga. Abafuna ukuthatha ngewili yabantu. Maphoyisa azwile ukuthi angenelele zeva futhi ukuthi abantu sebakhishiwe sanga understand ukuthi iprocess yakhona ihamba kanjani. Injalo. Hayi kuyezwakala kusho ukuthi kahle uIEC nithakenza umsebenzi wakhe. Ya uIEC akenza umsebenzi wakhe. Abayazi futhi ukuthi abantu beIEC laba bangama official bayaqhashwa yiyo lenhlangano leya abonto abakayikhonjwa beANC. Baqhashwa yibo bangena ngeunion ngaphansi kwabo lapha ngoba iIEC yasungulwa kakhulu ya dominate abo-mistress aba-affiliate ku-SATU. Yiyo le ndaba vele impi yethu inkulu between i-IEC nomkhonto wesizwe.
inkulu ngoba siyabazi bangena kanjani yonke le game abayidlalayo ngaso sonke isikhathi bahambisana nalela side kuyo yonke indawo that's why kusinecala lama national election tot namhlanje acace ukuthi kwenzakalani ngoba yibo bantu banye nami la ngihlala khona abantu baboshwa namabox ebusuku ba-attenda kayi-1 ekhotha zangiphinde ngizwe ukuthi icala liphelela kuphi injalo nje lento ye-IEC ne-government i-ANC bantu banye kunendlela ethize yokuthi basebenzisane ukuwina amakhetho. Yeah. Uma ngaphosisi eMpumalanga sesibe nama-by-elections mhlawumbe angaba la ku-5-6 uma ngaphosisi bese ngawini nelilodwa njengoba namhlanje sinale by-election yalamkhono mhlawumbe khona engingakuphawula ngaloko ukuthi mhlawumbe ngokubuka kwenu mhlawumbe nangokucabanga kwenu njengamasosha omkhonto wesizwe ngabe kukhona yini enikubonayo ukuthi mhlawumbe kwenza ukuthi singawini nelilodwa i-by-election futhi yini engenziwa mhlawumbe ukuthi siqiniseke ukuthi okungenani lela namhlanje liyawina? No, kukhona kuma-by-election sibe nawo kunama-report kunamacala akalandelelwa uthola abantu abayi-900 babhaswa kwenye indawo bazobhalisa kuyite number eziyi-3 kuleyo VD bangahlali khona bathe balandwe nge-registration barejiste basuka lapho bafakwe endaweni kunobufakazi kunomunye umlungu ikhaya lakhe bahlala bayi-3 kodwa lapha ku-voters roll utholakala ukuthi bahlala bayi-56 ekhaya linye okusho ukuthi yibo bonke ubufakazi ukuthi laba bantu balandwa kwenye indawo bazorejistwa la for ama-by-election ukuthi kuyini bawine ba-celebrate kodwa so babamba manje njengoba siya kuma local government election ngoba wonke umuntu obahleli endaweni yakhe akade umzila ngeke ususe umuntu le umvotisa le ngoba wonke amaward ayobavota yila uzobe usuqala khona ukubona ukuthi besidliwa yini noma bewuyilento yokubhasa abantu but leyo yokubhasa abantu sisho ngayo kwakhona ama-report zonke izinto zenziwa nedi kunalo delay eyenziwa yi-IEC nalabo ebambisene nabo ngoba nathi la kumkhonto wesizwe sesiney'mpimpi ey'ningi ey'sebenzeli i-ANC ezilakithi kumkhonto wesizwe ebayithumile ukuthi sizohlangahlanganisa lento kube nomsindo kube ngathi akunakhona ukuzwana kanti kwenzela ukuthi uwine laba abantu ababathumile yiyo enye iproblem esiyibambile wesayibonto okay kune-infiltration eningi eyenziwa ngamabomu eyenziwa yi-enemy ukuthi lo mkhonto awungahlaliseki awube nokuhlangahlangana injalo. Hayi kezwakala ma-command. Hayi siyanibonga kakhulu futhi i-statement senu ngicabanga sizwakele kodwa mhlawumbe kunane statement esizovela kubantu abasha balombutho mhlawumbe nje singanika ithuba njengabantu abasha ukuthi niphawule la ukuthi njengoba kunalama by-election mhlawumbe kukhona i-statement enifuna ukuzidlulisa. Sikwaza mkhonto kwaza phakama komanda futhuni mnisi phakama mkhonto wesizwe phakama mkhonto wesizwe yipi phakama mkhonto wesizwe umesli phakama mkhonto wesizwe military veterans phakama mkhonto wesizwe traditional healers phakama mkhonto wesizwe interfaith movement phakama mkhonto wesizwe traditional healers phakama mkhonto wesizwe ward 14 Yes, thank you very much comrades bonke nakuwe msakazo ngokuthi nathi sibantu abasha lo mkhonto wesizwe kufanele ukuthi sinikele ithuba nathi sifahlafahla so angeke ngisanza kakhulu ngoba nako makomanda abaholi bethu besibanabile kodwa lesithanza kukusho ukuthi ngezibantu labasha bomkhonto wesizwe ukuthi as the youth league of umkhonto wesizwe we are carrying a constitutional obligation to mobilize and rally behind all the young people behind the banner of umkhonto wesizwe. So namuhla njengoba sila Ward 14 sidele lokho lana to mobilize all the young people of Ward 14 to support and vote umkhonto wesizwe. So njengoba silana emsakazi namuhla bandlula basha sajabula ngale energy labasinika yona nalama number labavela ngawo kakhulu kade la kule nhlangano yethu umkhonto wesizwe ngoba ngikhuluma sona lapha ku VT lapha e voting station straight ma party agent ngeliningi lawo sikhuluma ngebantu labasha
njengoba bekasashilo commander lana ukuthi kunagogo nalabanye abantu labatholakele ukuthi bafuna kumele bavote lana ekubeni bachamuka kulabanye amawadi labo bantu batholwa ngibo labantu labasha bakhona la ward 14 nje singathi sayibuka yonke le campaign lebe khona lana inabo labantu labasha at the forefront so si youth league eMkhonto Wesizwe kuyasijabulisa kakhulu lokho sifuna ukugcugcutela futhi ukuthi nalaba laba sengakavoti babuye ngetinkani sibantu labasha siqinisekise ukuthi lelishintsho ephambili kwalelishintsho kuba ngithi ngoba ngikhuluma sona masingathi siyacheka msakade masingakhuluma nge-unemployment sikhuluma nge-inequality sikhuluma nge-poverty sikhuluma ngema challenges la affecta mostly thina abantu labasha so in order to address lama challenges lawo kudingeka thina at the forefront ngako sibantu labasha bomkhonto wesizwe si-adopte le team to say at the tip of the spear ekukhalpheni kwalomkhonto wesizwe ngithi abantu labasha so kuze kube nalo nguquko kudingeka thina ngalowo mavi ngifuna lokugcugcutela lo lasahlele ekhaya ukuthi akabuye naye akhona ukusupport aqinisekise ukuthi le councillor candidate lomkhonto wesizwe lesithembele lona ekuthenini into sithulela le tinsita lesiloko sikhala ngato la ward 14 liphumelele amandla omkhonto wesizwe amandla phasi ngembutho wamasela phasi phakama commander Fortune Mnisi phakama okay mhlambe nje ukubuza umbuzo wodwa nje kubantu abasha mhlambe uma ngabuza abantu abasha bomkhonto wesizwe kodwa kuqala kwi-age ethini kugcine kuyiphi age and imuphi umlayezo ongawisa kubantu abasha abafuna ukujoyina umkhonto wesizwe yini okumele bayazi ukuze bawujoyine? Yes, ngibonge msakazi. Umnyaka sicala ku 15 years siyokufika ku 30 years ngomsakade. Ngiyo le youth league leyo ke yomkhonto wesizwe. Nje ne leadership lakuceleni kwami ne leadership chairman wase eNkangala region nayo khona lana to support lento lomkhonto wesizwe. So ngikhuluma ngaye sona ngokuthi ngifuna kuveta lende ekuthenini sibantu labasha bomkhonto wesizwe. Sisodwane lokwesekana kukhona. Ngaphandle kokuthi sisodwane njengoba ngikhuluma so eceleni kwami kunephuli bemasotsha nabo bamasotsha bayasisekela kakhulu njengoba bekakhulumile commander lapha ukuthi kunagogo lotholakele avota ngalokungekho right kuze lokho kagcina tholakala lapha ngenxa yokuthi le energy lesiyifakile sibantu abasha on the ground nale support lesiyitholile le backup lesiyithola tokomasotsha le khona ukuthi sikhona lokho expose yonke lo corruption le yendekako lana kuleli khetho lelikhona namuhla la so emavi okugcugcutela abantu labasha kule society in general njengoba sibona lama challenges lesibukana nawo sibantu labasha and kunenhlangano kune government leyikhona but kunale contradiction ukuthi instead of ukuthi lama challenges lesinawo a decrease aya increase kule government lesingaphathe kwayo so ukuthi that acts as a clarion call to us as young people to say no comrades we must be at the forefront of the struggle so la kumkhonto wesizwe have been granted that chance as young people to stand at the front of the struggle njengoba bese ngishilo ukuthi nale campaign lena ilidwa abantu labasha nanyalo ngikhuluma soma party agent labalena station bantu labasha nanyalo ngibona ngilaceleni kwamasotsha nesupport ikhona abantu labasha bomkhonto wesizwe okusho ukuthi 15 years nje kusho nosesikolweni angawujoyina umkhonto wesizwe. Yes, nosesikolweni sinayo lenye inhlangano lokumkhonto wesizwe teens nayo leyo ke vele yawo lama teenager labasesikolweni icala ku 13 kuya le Tulu baqala lapho ke sesithina si youth league sesibathatha lapho ya sesiphakama nayo msakade. Hayi cha kezwakala. Siyabonga kakhulu. Mhlambe sizokhuluma manje nama elders omela ama elders noma abantu abadala bakhona la eWard 14 nawo baba umfundisi niyaphila bamfundisi? Siyaphila babe siyanibingelela ninjani? Siyaphila nathi. Mhlawumbe nje ukuphawula kwakho ngakho konke okwenzekala ama by-elections and everything nje ethinta umkhonto wesizwe. Sithanda ukubingelela babukele emakhaya. Mina ke ngibongani Monaheng. Mina siphethwe njengoba siphethwe njenge elders sine spokesperson we elders forum ubabe ma billion mabuza bebe ngacela ukuthi naye athole ithuba lekokuthi ezazokhuluma njengoba nguyena lesamkhetha ku elders forum kwekokuthi abe spokesperson sethu njengabantu abadala kodwa ke ngithanda ukumukela nekubonga isupport esiyitholako kuwo onke bantu labachamuka eprovince and national nalala sikhona sine veteran
emasotsha emkhondo wesizwe. Sithanda ukubonga kakhulu isupport yabo nabo bonke labaqhamuka endaweni ezehlukene. I-legislature ikhona, eMpumalanga ikhona, nalabaqhamuka national nomfowethu Khathaza ukhona, besibheke nalabanye. So nemawadi onke afikile kuzosupporta aseMpumalanga akhona. Siyanibonga bafowethu, siyabonga isupport yenu nako konke lenisenzela kona ezi-Ward 14. Akezwakala. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Angazi comrade Mabhiyoni nazo Paula. Angazi ngizoba umfundisi athi nawe ungaphawula njengo spokesperson we-Elders Forum. Ukhulunywa ngani? Just introduction abe-intro just juicer. Nongibridge phela ngeke ngifike ngikhulume nje. Ngizophetha. Hayi siyabonga kodwa ngicela ukhulume konke ubaba ngoba vele bekhuluma ngomsebenzi wenu nje. Ku-MK Party. Siyabonga kakhulu. Engingakusho ukuthi siyabonga isupport esitholile, more especially bonke abayikhandlile nabasuka khona bangasuki nala emkhondo abasuka kude. Yabona sibonge nje ne-visibility yamasotsha omkhonto wesizwe ukuthi abe khona because safety ithilele kubo most kakhulukazi ngoba amaphoyisa lesinawo la awasibekele ngalutho. Ama-challenges esinawo la phakathi amaphoyisa vele abhede mara siyazi ukuthi masathinta amasotsha la ngaphandle ukuthi sekonakele kunje angasukumela phezulu because nala nokuhamba ngisho ukudelela abakhona ukuthi nokuprovoke ngoba bawubona ukuthi akhona. So siyabonga kakhulu nje kuwo wonke umuntu okhona osupportile namuhla nawo bonke abanye manje esingekupromise ukuthi ama-results azophuma amahle. Siyabonga lokuba positive. Siyabonga kakhulu bafowethu. Statement security esidibane nayo kuseka uCommander Nation ku security state ekade singena la izolo sithola amaphoyisa esebenzisana no-IEC sithatha labantu esiyovula amacala asazi ukuthi kuzohamba kanjani uwesivula lamacala alo ukuthi IEC abasibophelele abantu barelify ukuthi bebengabahlali nesawavula le esiwavula khona ekhotho kodwa ke sizobona ukuthi basithatha basibeka aphi nje siwavulile eGreen Door amakhotho khona bade nibona nje izolo kube kunjani sizobona ukuthi bayilisa ucela ukuthi ngingenelele eminyango ephezulu kulandelela ukuthi vele lamacala aonini ngobe nisho ukuthi lamkhondo sibhelele nensekele lenzima njengoba ngisho kunjena ngomunye beyikhona ku ground force since iqala lokho kodwa sicela ukuthi ningenelele la nizongenela khona ngimnyango we-security. Siyabonga. Akezwakala. Siyabonga kakhulu ma comrade. Siyabonga kakhulu kini nonke. Yebo bengikhuluma ke. Alright, bengikhuluma ke lana namasosha omkhonto wesizwe kanjalo nama-Elders Forum yasemkhondo Ward 14 kanjalo ne-Youth League eMpumalanga bechaza konke bebonga nesupport bekhuthaza nabantu ukuthi abeze bazovotela umkhonto wesizwe party njengoba kuqhubeka lama-by-elections. Cishe yiloko ke siyabonga kakhulu. Sesiyodibana futhi kwi-video elandelayo. Thank you so much.